Sanibonani, beautiful people. Ulindiwe okwamdlalose, one of ama-host we-TVC Gauteng. Ulindiwe Mdlalose wahamba umhlaba wonke yashushumbisa ama-drugs. Ngaze ngafika ezweni elibizwa nge-Argentina, ngaboshwa lapho. Ngishilo-ke ngacela-ke kini ukuthi ngicela nihambeni nami ningilandele. Part 1 yami bengikhuluma ngokuthi ilanga lami lokuqala engathatha isinqumo sokuthi ngiyahamba ngiyomitha labantu ebengibashushumbisela. So namhlanje-ke ngizonithatha-ke ngihambe nani njengoba bengishilo ukuthi ngizonithatha step by step ukuze ni-understande, nibone nama-danger because angenzi loku ngoba mhlawumbe ngifuna ukubukwa, kepha ngenza loku ukuthi sivule kamehlo sonke singabantu emphakathini, sibone uma kunabantu esibathandayo abasondelene nathi uma sebawele emgodini ofana nowakaLindiwe Mdlalose. Well, ilanga-ke leli engisho njalo ngithi hey ngiyalihlonipha lelanga ngoba la ngibonisa ukuthi isibindi noko sikhona. Hayi-ke lifike-ke ilanga lokuthi-ke ngihambe ngiye eBrazil njengoba bebashilo-ke labo bhuti bengibasebenzela ukuthi next week sizokucela-ke ukuthi next week uhambe ku-travel uyosilandela-ke iy'dakamizwa uzilethe eSouth Africa. Ngiyakhumbula Nkosi yami mangivuke ekuseni ngiyicabanga-ke le jeni ngoba nakhona uya-understand ukuthi njengoba bengishilo ukuthi bengidla lento ukuthi ngiloku ngibuka umama, ngibuka ubaba, ngibuka umndeni wami ukuthi ngiyobacala ngakuphi. I had no choice. I had ukuthi ngisho ukuthi ngizobe ngekho isikhathi esingoba bokuyiviki 5 days abangitshele ngayo. So ukuhamba kwami-ke endlini-ke ngabika sengibatshela ukuthi hayi ngiyahamba ngibheke endaweni ngase-KZN. Ngazo-ke izinto-ke zokuhlanganisa bengizenza ngaleso sikhathi-ke ezomculo. Ngihambe-ke hayi ngiyithatha indlela yami-ke zithandwa zami ngishone khona e-OR Tambo. Njoba-ke bebashilo ukuthi hayi ithikithi sizokuthengela ithikithi sikunika i-pocket money ney'mpahla konke. Ngathenga ngaba muhle impela, bashintsha i-image yami ukuthi kubonakale ngathi ngumuntu owazi iy'ndaba zakhe, mhlampe umuntu onamabhizinisi wakhe. Ngiyacabanga Nkosi yami mangicabanga kahle uma ngifika nginyathela e-airport Nkosi yami e-OR Tambo. Hayi angifuni ukungasho bokungekho lula. Yebo bathi isibindi uyaphilisa, isibindi uyabulala. Ngafeel ukuthi yabona le jeni engiyiqalayo akusinto nje emele ngiyithathe kalula. Into emele ngazi ukuthi ingabukeka iyinhle but ekugcineni ngingayithola ngisenkingeni. Hayi ngingene-ke e-airport. Ngingene e-airport-ke na ngenza ama-check-in lawo. Hayi khona ngifuna ukungasho. Bengingayithuki kunale feeling yenjabulo lokujabula ukuthi ngiyatravelisha because akekho umuntu ongathanda ibhanoyi ukuflya kuthiwe nje uyahamba. Bokunakho lokho kokujabula nje ukuthi e-airport yabona ngiphethe imali lana uyabona but le side elinye lingikhumbuzani le side ngicabanga ekhaya abazali. Ngingene-ke ngicheck in konke kuhambe kahle. Ngihambe-ke sifika isikhathi sokubhoda singene-ke eflightini-ke. Mangiphakathi loku nje i-flight ihamba nje la emoyeni sihamba angifuni ukungasho bengilwa bengisempini uya-understanda. Umoya wami bonganakuthula kodwa ngicela ngihambe ngiyacela ukuthi Nkosi yami ngiyazi lokho engikwenzayo akukho right, kepha ngoba uyazi ukuthi la ngiyakhona uma ngibuya ngihambe kahle ngiyojabulisa nami engiphila nabo. Ngihambe-ke ngifike-ke eBrazil. Immediately mayifika e-airport eBrazil ngithola sengilindiwe vele ama-partners wabo labo abasebenza nabo labo bhuti bengibasebenzela. Thola bangilindile with a smile, bajabulile phela bayazi ukuthi hayi konke makuhambe kahle nabo bazohleka bazojabula imali lesikhuluma ngayo. Bangithathe nangempela njengoba bebashilo ukuthi hayi uzophatheka kahle bayongifaka ehhotela. Fike ngihlale ehhotela
ngena kwami kulo yamnyango wehotela lihle ihotela lona hleli ngistatamisa ayikho into engiyiswelayo kepha uNembeza uyayazi leyo nto leyo kuzaba naleyo voice ezoloku ikukhumbuza ukuthi khumbula phela ukuthi uzoyenzani la. Bengikubona ema-TV ngibona kumabona kude abantu baphethe amabhegi bashushumbisa bayenzani seyingami-ke manje sokuyinto mina engakimi ebhekene namakholula. Singayixoxa indaba kubukeke ngathi mhlawumbe umntwana makahleli intombazane ihleli or umfana hleli ubhuti wami or usisi wami bahlele ekhaya or umama oney'nkinga zemali. Mani sibona siyixoxa le ndaba zokushushumbisa ama-drugs nibone ngathi yinto engathi mhlawumpe imnandi or kulula ukuyenza because masixoxa sinoyixoxa mhlawumbe ibukeke ngathi yingakho ngidecide ukuthi ake ngihlale esofeni ngilecture abantu ngibabonisa ama-dangers. Nabantwana bethu abathanda izinto abathanda yona le mpilo yokusileya ukuthi kunobunzima la. Hayi ngihlale-ke lapha erumini lami Nkosi yami kunakho konke lapha phambi kwami. Hlale-ke vuka ekuseni mawuvuka-ke ekuseni uyahamba uyodla i-breakfast uphuma kukuthi udlapha ngithi phela imali unikiwe. Hayi ngihlale-ke kube njalo but nje angifuni ukungasho noma ingabe konke lokhu bebapromisile ukuthi bazongiphatha kahle benzeni akubokungekho lula. Bokungekho lula impela. Bengishaya nje ignore the feeling yokuthi kodwa Lindwe maye uyazi wenzani. Hayi ngihlale kamalanga sondela amalanga ukuthi sengizobuyela emuva. Ngiyakhumbula bokuyilanga cause ngangihlala iviki lonke I think bokuyi Friday mangaphazami ngangabuyanga kuyi Saturday. Bafike-ke labantu-ke ngize kubo manje la bengizocollecta yona-ke le mpahla engizoyilanda yama-drugs. Fike erumini lami ehotela bangene hayi right hayi ngiright. Mabafika ngoba mina-ke engikhohlwa ukukumenshina ngoba ngisahamba nani ngiyixoxa le ndaba kuyavela ukuthi ngabuza ukuthi uprefer ukuthi lama-drugs wakho uzowathwala kanjani. Tsidi uyawagwinya ngoba amanye ngithi uyagwinya or uzothwala ngayo-ke i-luggage ibag. Ngathi mina cha ngcono ngiphathe ibag. So mabangena-ke mina vele ngoba isivumelwano sethu bokuthi i-luggage. Bangena baphethe ibag nyana but akusi ibag enkulu. Mabafika-ke bathi kimi hayi-ke kulokhu sithandwa sami njengoba sizwile ukuthi ukhethe wena ukuthi ufuna ibag sizokunikeza amateki. Yes, ibhegi entsha ikhona because into beyenzakala bengifika nebhegi yami bathi ngizofika nebhegi yami le ngize nayo ngibuya nayo eSouth Africa but mangibuyele emuva ngiyobuyela nebhegi entsha. Kwaba njalo. Kepha-ke ama-drugs-ke bewangekho ebhekini. Bathi-ke lalela la-ke Silindiwe ama-drugs-ke lawa ala ematekini. Nabona lokho amateki kwama-wedge lokho ukuthi ama-wedge okuney'thende ezideki bokuyinhlobo enjalo. So from e-factory-ke afakiwe-ke la ematekini esithendeni. Alapho kwama-drugs bathi nako-ke yiwo-ke lamateko futhi kumele uwafake ekuseni masobuyele emuva ufaka wona. Ayikho yenza njani ngoba sifuna ukuthi uwafake ebhekini ngcono mawagcokile mhlawumbe futhi angeke kunakeke. Hayi nami ngithi hayi mangabe into engizoyigcoka I think-ke kungconywana le bag ngoba ngiyazi ukuthi amabhegi yiwo abazowagijimela ukuthi ba-check-e hayi ngizoba safe. Bahambe-ke bathi safe journey uhambe kahle. Nkosi yami ngithi lobo busuku babanzima kimi. Sengicabanga ukuthi hayi manje action. Yazi kumnandi kulula into mawusayixoxela bakutshela and uyazi noma mhlawumbe abangani baxoxela hayi mngani kuzoba nje kube nje hayi uzohamba ubuye iyahlobiseka lento nayo ubone ukuthi ayibona mabaphila ngayo kunini bayenza nami ngizoyenza. Hayi manje action-ke manje akusadlalwa. Busuku lobo akuyehla ubuthongo uzolala njani? Ngiyawabheka nawo amateki ayi futhi ngumuntu ongathandi kama-wedge le inhlobo lezi zamateki ngithi Nkosi yami ngizokhona njani ukuhamba nalezi zinto. Ngwafake ngwafile awasindi amateki and manje ngitsheliwe ukuthi lalela la girl akumelanga phela na uboniswe ukuthi khona into lento oyigcokile indaba iseyinyaweni kumele uhambe nje uhambe ngathi akunalutho ube neconfidence. Manje ngifake lamateki ngithi yazi into engizoyenza i-training shuthi lo busuku banamhlanje kuyomele ngiloku kule room ngiyale nale ngijwayele le weight because ayasinda.
Hayi, bakaMateki uMamdlalose ngiloku ngiyale phansi phezulu ngifuna ukujwayela le movement inkosi yami. Hey inkosi yami, into yemali, into yokuthanda izinto, bomama nabo baba bhuti sisi lapha ekhaya. Ngiyacela makube isifundo. Le journey, le story sami njengoba ngizonithatha step by step, ngiyacela ngenzi ngoba ngifuna mhlawumbe ukuduma or ngifuna sibone manje ngihleli ngirelaxed, ngibonise kakhulukazi idanger ukuthi akusile ndlela enibona ngayo mhlawumbe ukuthi kulula. Hayi yimloya. So kumele phela ngishaya ngedolo phansi ngikhuleke. Maye nkosi yami, uNkulunkulu uyathwala. Simfake intweni angangeni kuzo ngoba sithi uNkulunkulu womusa. Ngizoyenza njani ngoba phela vele ayikho into engiyaziyo ngaphandle komkhuleko. Sitshelwe thina ukuthi nanoma isiphi isimo ushaya ngodolo. Ngilapho la uMateki wami ngithi Nkosi yami ithi ngishaya ngawo-ke ngilala idolo ngiloku ngiwafakile la Mateki ngiwacelele ukuthi Jehova akube lula ngoba iyasinda into, ziyasinda izinto. Ngiyazizwa ukuthi hayi Nkosi yami ngiyosizwa inkosi la. Ngikhuleke ubusuku bonke akulaleki. Ngilale mhlawumbe mase kuzothi intatha kanje sekuzoba sekuseni. Vuke-ke ngigeze Nkosi yami. Hayi uthanda ungathandi singazenza izitering sithi hayi kulula ini kuyahambeka ini, uvalo into ekhona. Futhi ngithanda ukukutshela ukuthi into yokushushumbisa nawe it's more like usayina icontract ungayisayinanga phansi black and white, but uyayitshela ukuthi it's phakathi kokuthiwa yijele or phakathi kokufa. Remember amanye ama-countries awafani. Yabo, so when uyazi ukuthi yes ngizolanda imali la but nokufa khona nejele khona engiyenzeka ngiyohlala ejele even 20 years. Yabuya manje ingqondo kusekuseni sengiyageza sengibuyele ekhaya eMzansi manje. Into engize ngayo manje sokuyi-action, sokumele ngibonise amandla ami, sokubone ngibonise lesibindi engithi nginaso, kungabi into yokukhuluma kodwa ibonakala. Maye kukhe kwabanzima. Ngagcoka ngalungisa into zami ngafaka konke ebhekini yami. Nkosi yami nawa Mateki, indaba ilapha etekini elisindayo. Ngalifaka iteki Jehova. Ngamela transport-ke, fika yangithatha transport ngashona khona e-airport. Well-ke hayi ngiyalungisa-ke lapha ehotela manje sengihamba. Fake-ke konke ngifake making sure ukuthi yonke into ingenile ebhekini yami. Indaba Nkosi yami isematekini. Hayibo mina ngiyibone ngayithatha lula le ndaba manje mayisezobe sematekini. Ematekini nami bengingawazi ukuthi ngizothola esimeni sokuthi kumele ngifake amateki, mina phela ngazi ibheke esivumelene ngayo. Hayi-ke i-action phela manje elindiwe. Akusena kubuyela emuva, akusena kuthini. Nayi into uyiphethe kumele uyithathile uyoyifikisa eSouth Africa. Ngithi uthe unesibindi wena uzokhona. Hayi-ke ngi-request-ke ukuthi imoto izongithatha ngiya e-airport. Hambe-ke uMamdlalose Nkosi yami emotweni. Hayi angifuni ukungasho uvalo. And uvalo into vele engamelanga ube nayo mawenza lo msebenzi wokushushumbisa, because la uqala khona uba novali la ujampisa khona ukuthi khona okungahambi kahle kuwe. Kumele nje ube ne-confidence. Kumele uzitshele nje ukuthi yazini mina ngusisi onebhizinisi yakhe ngiyayikhona, ube nje naleyo image ukuthi ungatatazeli. Hayi ngiyazama ukuyiqinisa Nkosi yami nalapha ngihleli ngiyabalisa ngiyathandaza ngiyikho konke. Indaba isematekini because ayasinda amateki. Hayi sifike-ke e-airport ngihlike Nkosi yami ngingene. Hayi ngiyeza ukuthi manje uvalo liyasho phela manje action manje hayi seziyakhala phela manje. Ngene-ke e-airport uMamdlalose Nkosi yami amateki ayasinda, into vele engayijwayelanga. Imagine kunama-drugs phakathi, kuneyidakamizwa isinda kangakanani leyo nto. Hambe-ke nginyathele Nkosi yami, nginyathele Nkosi yami ngokusizwa inkosi ngoba noma senza izinto eziphumile leyo grace uba nayo. Ngiyathele ngene-ke ngicheck in. Sifike-ke isikhathi sibhode-ke manje sesiyahamba e-flightini. Lalela angithi phela manje indaba iba ngcono mangabe uphethe ibhegi.
ama-drugs wakho lawa asebhekini, because once wachecka ini naboda kungazange kube nomuntu mhlawumbe ozothi hey sorry sisi sicela ume ngapha eceleni sikhuluma, so uyazi ukuthi hayi ubhobhile manje yonke into ingenile, imshini ayibonanga ukuthi wena uphethe idakamizwa ebhekini. Manje-ke indaba-ke kumamdlalo isetekini, le teki lo ngiyohamba nalo ngisho naseflightini. Uya-understanda leso simo ukuthi awubi free kanjani, because lento ila kimi akusukuthi yabona masesemoyeni ke sesibhabha sesemoyeni sesiflyer uyarelaxa kancane because amabhegi angenile acheckeke ini ayikho umshini obonile ukuthi wena uphethe idakamizwa. Now la ngihleli khona ke ngiphethe isidakamizwa la eTexini. Iteki uya-understanda lishisa kanjani, and mawuzohamba long distance angithandi ukufaka amateki, ngithanda ukufaka nje into epholile. Angifuni ukungasho ngabuza ubunzima. Hayi iflight ke vele beyishaya straight kiya eOR Tambo. Angithi manje nami ke zihlobo zami angakabi umuntu ohlakaniphile or umuntu sekanolwazi ngale business ukuthi kwenziwa kanjani, because normally mawuzosuka ecountryn like njengoba bengisuka eBrazil ngizoshaya straight, or noma uyatransita noma uyenzani, for as long as uyoyishaya e-airport istory sakho lokho sengikuzwa sengingenile nami sengathi sengiyabona sengiyayi-understand i-business. It's not easy ukudlula nje eOR Tambo unganayo i-connection phakathi yokuthi if anything happens uyazi ukuthi you are protected. Hayi-ke sihambeke nkosi yami, ubunzima obungaka. Hlale-ke lapho nalawo madeka angishisa yasinda kuningi. Sifike-ke sesiyafika manje sesiyangena eOR Tambo because bengu-transit from Brazil ngiyatransita eOR Tambo, I'm going to Namibia. Sithe masihlika Jehova ithe nje mayithi OR Tambo angifuni ukungasho ngajuluka ngezwe ukuthi ya, because hayi phela siyazi sonke ukuthi OR Tambo ayidlali. OR Tambo kumele uzazi indaba zakho mawufuna ukuthi uyabona into zakho zambe kahle. So manje nami ngikhohle nokubuza ukuthi okay manithi mina ngiyotransita ngiyondlula eOR Tambo kume kanjani, what if mangavelela phela ngazi, and nabo abogeli ke abangana zange ke bangilayite kakhulu. So iyabuya ingqondo ngithi Nkosi yami la hayi sifike sihlike masamba la kuma corridors ke la kulama passage wakhona ke sesiyovela ngale airport, kuvela omunye ubhuti nje, a very polite guy, bhuti nje phansi. Ayi futhi anginakile ngithi mhlambe ngomunye wama passengers yabona. Avela athi unjani sisi, ngithi ngiyaphila. Athi hawu sisi ubuyaphi, ngithi ngibuye eBrazil bhuti. Athi okay sisi wami ngicela ukubona ipassport, alithatha alibheke. Athi hayi mawungamind sisi ngisacela ungilandele. Hey, hawu Nkosi yami ngithi kwenzakalani ke manje? Athi hayi sisi akunankinga nje ngizocela nje ukukubuza ama question nyana, cela nje sikhuphuke siye phezulu lapha eofisini. Hayi ithi laba siyahamba. Phela angithi ngoba bona batrainiwe ukuthi futhi iflight ebuya eBrazil ke akudlalwa nayo. They know mostly abantu ababuya eBrazil, most South Africans ladies amantombazana nje or abobhuti mawu South African uthi ubuya eBrazil ayi lapho bazokucheck isisa indaba okudlala. So manje because ibag babonile ukuthi akuna next, but hayi na kanjani vele most yabo bayagwinya indaba isesiswini ku sisters, we need ukuthi senze sure ukuthi sikhuphuka naye mhlambe siyo checka because batrainiwe bayazi ukuthi umuntu ophethe into esiswini ubehave kanjani ini nani. Top uthi makathi eofisini lapha ngifuna ngisho uvalo lwathi ngoba khona ivoice eday yakhumbula ukuthiwe ngithi uvalo akusinto omele udlale nayo wena, qina la because if ungaqini kuzokushubela. Yimi lo yankosi yamamateki ngithi Jehova ngangcono lento ayikho la ebhekini ila khuphuke nami ubhuti sema ofisini phezulu. Masifika akhulume bokunamaphoyisa abanye bomama bebawu2. Athi kulo mama ayi ngicela nje usisi ningicheckele yena ngazi kunento nje into ethi simcheke ubuye eBrazil uya transita uye Namibia. Jehova
hayi athi ene labo sisi yazi uNkulunkulu Nkosi yami yazi umunye umuntu ubathola bayadla but hayi man usisi abantu umsukela ngani yabona ngathi bayajokhanyana phela nabo basemsebenzini mhlambe bebangidutsa bafuna ukubona indlela engizobehave ngayo hayi ngizama ukuba polite ngizama but khona into engitshela ukuthi kuyashuba ke manje bathi okay hayi sizomchecka ke sicela usimele ngaphandle hayi bathi sesicela ustrip hey Nkosi yami yazini ngiyahleka noma kushoniwe kuyahleka bathi sisicela ukhumule njengenjwayelo umsebenzi wethu sifuna ukukuchecka nje njengomuntu wesifazane sibone ukuthi akukho lokho kufihlile mhlawumbe emzimbeni khumule ngiyangikhumula ngiyakuthi baba ngiyazi vele le ngiyenzayo ayikho right kepha ukwazi ukungilahla kanje khumule ngisale ngibe sheleni bangibamba bambe nangaphansi ku private party ngoba bathi khona abafaka izinto kube busy angazi ukuthi yabona mabathi lo musa makungakabi isikhathi because uNkulunkulu wegrace hlezi ngisho ngithi uzokunikeza until angazi yini into ethenje icathulo ungakhumuli esicathulweni nje bavele baba blank because immediately ngabe bathe ngikhumula isicathulo babamba lela teki baliphakamisa bayabona ukuthi indaba ilapha belisindi iteki yes iteki ama-wage anaka ukusinda but it can never ukuthi kube into esinda ukuthi nokuphakamisa inyawo kube nzima the usisi makathi kimi sebangicheckile bayenzana noDiamond hayi bakusukela manje sithandwa sami sizigcokela uzambele kwathi yazi ngayibamba bengifuna ukuyehlisa inyembezi zami ziyehla ngoba ngithi kodwa Nkosi yami kodwa nami yini kangaka why sengifuna ukuletha uhlazo kangaka phela vele bengiyotrenda niyazi nani ke South Africa ku they don't play airport mawutholakalile lapha amanye ama stories wabantu bakhishwe ema TV ukuthi ayisithola umuntu so ngase ngibona leyo picture ngase ngibona umndeni wami ngathi Jehova ngasinda kanjalo ke bathi buqoka sisuhambe uyolinda iflight yakhe ingazikushiye because bengiqhubeka ngiye eNamibia ngizothanda ke ukuthi ke ipart 2 yami ngime la ukuma kwami lana ngithanda ukuthi ngikhuluma amazwi ngiphinde futhi ngithi angenzi lengxoxo ngoba ngifuna ukubukwa kepha ngifuna ukusiza khona lo obona ngathi lokushushumbisa mhlawumbe into elula into emnandi senza imali we traveling around sithengelwa impahla siyasileya sishintsha amawivi kuba nje yaya akukho lula usuke nje uNkulunkulu asaphakamisa isandla makuthi uzohamba lokuhamba ubuya but liyoba khona lelo langa so ngizoxwayisa ke kini sengikhuluma nani ezihlobo zami ukuthi ake sizama ukuyibamba yebo isimo sinzima uyasho umunye uthi Sisilindiwe uyakhuluma nje kepha mina kunzima akuna next asisebenza kunani kunama dangers akukho lula namhlanje njoba ngiqalile ngikhuluma nani ngale ndaba ngizonithatha step by step nizobona ukuthi sometimes mhlambe manizwa siyixoxa le ndaba nizwa ngathi sizibeka akukho lula ukuthi nje mawuyitshelile ukuthi into uyayifuna mawuyitshelile ukuthi yazi mina ngiyofela empini because ngifuna 1 2 3 uye ube naleso sibindi leso ukuthi okwenzakalile let it be nami ngingazi ukuthi lesi sibindi singakabeki isithatha because ijourney yami ayizange ibelula from day 1 iBrazil phela icountry yami yokuqala bangitesta ngayo ukuthi nginesibindi kangakanani azange kubelula I think uNkulunkulu bekangibonisa ukuthi leyo ithathayo mntanami izo end up wrong but because of bengumuntu ofunani le mali ngifuna nami ukuyijabulisa ngendlela engijabulisa ngayo ngifuna ukupesha la ngipesha khona azange ngibona ama signs ukuthi from ilanga lami lokuqala lokutravel la ngasinda mina bokumele ngabe ngaboshwa day 1 lelo langa lelo ngiqala ngithi ngeBrazil lelanga engilishoyo lathe airport bokukubosha kwami lokho but kwanqaba umusa so ngiyathanda kakhulu ukuthi asifundeni ngiyacela ikakhulukazi abantwana bethu iyouth yethu ngiyacela nabo sisi bethu nabo bhuti bethu izimo zikhona mama sikhona isimo ubaba akekho endini ukushila unengane uyacabanga ukuthi ufuna ukuyizama kayi1 utravel uhambe
ngizwe ungibamelisise kahle akukho lula. Ngizoma lana ngizocela ukuthi nihambe nami lapho khona ngizonithatha-ke ku-part 3. Sengizonithatha-ke ku-part 3 sengizonitshela ngokwenzakala e-India because nakhona kwanqaba umusa. Ngiyabonga kakhulu. Amen.